Krumzari Impact News ki banuhan da mayam taram nong Manipuri Governor ng ngarang si cashless payment system, digital payment mode si how to transport department yoida cashless transaction fine fee thiba na sing bada duga hariba driving license natraga RC book kumba si digi local kuthang da pu matam da madu sanaba yahalle marak sida musu sigumba khoi cashless payment system si officially law thok tgi mamang da Manipur cashless payment system transaction si point of sale na sing basing si kaya ma mamang da gihana sanadron lai maroina yam live easy transaction da Google Pay GPay so haina pa adagi UPI transaction adega tongan payment mode haitare phone pay kumba siguma mayam amsu hana dagi dum sinaraga lai basing si na marab morakanda koi gi cashless transaction si mapung phaba amadi lakpa duga masigi cashless transaction si hena miyam na pakshan na khangabra maduda koi gi kudong sa baloba kana masu tholok libra haibna sing mofam si tholem ramdi Google Pay gi oi ba information si yama tikshana masing matanda yam knowledge like taba mayam da so id my bill sing lari haji taba mayam da auto driver sing da tongan ba lari like su kitang wasa ba haitare singba knowledge like da sing da su badagi sing fraud si mayam ama tholok na maram kanda ngarang si Sanpur dagi meoi ani su fare mase pe haya mantel lupa lising ohung khaki fraud case sama da phabani es Kolian village ki saimlan hokip sai kuntha mari masung lan khomang hokip sai ni puni masina ekoi officially Sudan police na FIR book torkan hari mi phaba sina taba Manipur da kaithel da ima kaithel da tonga kaithel masa singda smaina Google Pay gumba sung masina rakanda fraud koigi transaction to bagi mami usallaga paisa pigre haim sing masing che dum thokpa mayam amsu leitaba nati amarom da masina apika transaction da fraud to ba adu amarom da aso ba transaction da koigi fajan ba haitare koigi amarom da ngarang su thengnariba koigi Manipuri financial company link khalakanda maduda fraud toraga cn hiba marwaina koigi birla ira haim sing ba de ki koigi salai lamjing manasi singum su aso basina crore da scam mayam thok mayam su leire adu amarom da call toraga nang se lottery phawre aduna adu paisa du thigadabni haibna sing ba call tawsalaga unknown number si call tawsalakanda adunga fraud mayam lokan paisa si lauthokhiba mayam su haidokna leiba mayam su leitabi nati haibe hidam sida Manipur at risk cyber and the financial frauds on rise haiba topic khana na impact news ki studio the lengthen bidip sai ge hek thangna na lengthen bidip sai Laisram Hemanta assistant professor ni School of Cyber Security and Digital Forensics National Forensic Science University Manipur campus ki aham da Hemanta bu taram noksari loinana maya the lengthen bidip za Pradip Panjobam editor Imphal Review of Arts and Politics ni za Pradip su taram noksari aduga ngaki matung li yoro kadaro pa haitare lambi da khudung sar phale dina tang thinda ba za Premananda department lo su soidra ngaki matung yoksal lakari habi thajab le jare ado guest animak aham ta taram noksaraga e ham se ei oza Hemanta da thamjage maroina masigi cases mamang thamjagre cases payment system si koina paisa si government of India na hodok niti niyam ma haitare instant money transfer gi National Payment Corporation of India PCI na allot toroba piraba mayam haitare aduma pu masida lana sinaba mayama maroina paisa yam diti khram khai lupa lising ani hungi case di police na phabi hamatan da interest oida ba haitare aso ba crore da lakha taw haraga di badu police ta su thongna amag loina moi ijat amag loina thabak taw ba ada masa sing ta mi sing yang paksin hurana ra poi posi lai ai thamjari dani ngrang se Sanpur di mi ni phaba sina ta atopa khoi ki history me am lai gi haitare adana thamjari wa famdi sigum basing se lakho matam sida Manipuri oina nataga India gi oina smain lakpasi train amo oina dum labra sanabi oina dum torobra masida tasengna cyber crime unit nataga RBI na mo tongan ba magi authority na karai bog the meeting sangi ge haibasi ni haitare kamai thamini UPI karino haibasi ai hanam tang haijage mase unify payment interface ma interface makalamani mase National Payment Corporation of India na 2016 11 April da mase launch to givani UPI ge through da han ba launch to baga han ba Google na test haina payment gateway ma semami test ge through thang da UPI payment je connect raga all over India all over the globe even Nepal su Bhutan su including raga moina payment gateway se china hoge adu ma matam da nearly no ma da lakiba cases si nearly 500 cases per day in Gurgaon police da lae see because of test payment
si mago security laite any link am lai click tawre soibadagi dum payment no takhiba si taweba si all over India ka kichu natte ato parbuta su sin abadi ka hore Indian gi hoigi UPI connection je adu batar su huji ko ina di as of last year 2023-24 for the financial fraud say through UPI gateway hoigi GPay PhonePe Credit Beam adagi atopa gateway me amsu laigre Paytm tado nearly 52% je fraud adum oiriya aduga mana fraud oi matam da pariya do ori che nearly 1 crore gi aspas manak de haidar aduga 2023-24 da loss or ba amount sina mo 1 crore 56,000 si loss wai kravani ba recover to na hona matam da su police ta report tawi ngamde action lobby de makoi da di more than 1 lakh ki mathak oi bata di interest laina moi thabak tawi to bata ga su hojik anu ba gateway si da anu ba jeki NPCI na anu baru lambu thoe 2025 ki June 30 dagi akhoi na thaga de paisa se ngasai gateway receipt to di mi do recipient do ge actual name do masagi hojiki UPI gi application de thokla ne ba ti June 30 de hoji ni ba aduna maram wara ga akhoi paisa transfer to ningi pot to kanano ha khangam di ni ba without informing akhoi han tha matam oh ma gi email phang da di mobile number phang da di ma fraud na te identify to ba kharwa hojik ti ira na ngasai recipient gi actual maming le do bank ta adu thokla ne ba adu eta de akhoi any kind of UPI gi payment gateway to fraud thing je control to ngam tu ni ba adu 2000 hoji ji tali 2025 ki July date 15 dagi su AI automated system hap to reba UPI sida AI gi on AI hunter kan lai AI hunter.io kan website lai reba sida sanga gateway di matang da akhoi investigation to ba thi ba ko pa ya ma ji fraud na tabra aduga khwai dagi phaba mana AI gi hapak pai chang phabai chang bi namu hoji matam da defect technology lak pachin maram wara ka fake KYC am to fake KYC je aduga fake KYC to matam da mai gi application je suppose ai gi passport photo ma lawre ai je from se laga passport photo ma AI generate to ya re chat GPT da imana sem do thadola ne ba aduga video ma mang tham tam da o mari real or ma len automatically approve to gi ba sina maram wara fraud oi bi chances song wang aduna hoji KYC da su AI gi through la bani na any photos any videos adu mayam do control to ra karam bana fake na ta bano have they identify to ra ga si UPI gi manung da inbull oina lak tuini ba aduna any kind of cyber fraud tok mayam se control to ngamak tuini ba si si khode advantage amani majuji oi je so yam interesting oi ba mi akhri sai gi paisa si 1 crore hai si India gi oina lak pani paisa ti 1 crore si yam do paisa ne hai tare ko all India gi oi ni yang kanda adu masi de tori fraud si di yam da lai de yam vulnerable groups target to hai ta target people se paisa lupa sam sani lising hum bari ai sai lupa lising hum gi su chanpur da phari se by chance de da police na natra authority na interest oi da matang se oina wi tam da kari to ba ya ge hai jini masi mathau mo ne to ba ya da pasini masi oina bagi mathau to ba ya man bagi case am lak bagi case am lak bagi point da putho chu ya badi ya but Manipur gum da di UPI fraud ki case adik matik yamna thok padi oidri yes aduga even 2024 da Madhya Pradesh tagi cyber fraud criminals mari aduga Jharkhand dagi ama moi mari je Manipur da pha bani 25 crore ne Manipur de pu sakri je ya pot da phai no madam point to transaction je 52 lakhs transaction to yes sigi poche Manipur ga mena pha bani announce to gi to da bra I exact detail de khangjadre but sumaina fraud thok pa je ayamana Manipur gi district mayam khoi district tratu level se da district ani ahum da hoji jik su manimo se jam tawri adi ai is criminal natte on behalf of criminal ena paisa transfer to si mall account create to se adu suppose ai ne account number si nang ta ai criminal ni ai hek to hona duini aina tamo dagi sar dagi account se wire ne ba dupa lam pi thok ne ba ai kem le jada ba lai ba imum dugi account se aduga lupa lam pi thoga aina my account do current account ha prop tu ni ba document ni ma gi ni ba adna last ta fraud or matung da victim hoi dis ding sai gi kem le jado mi du ni account holder du ne ba sigi process Manipur da hawra ba ni example pi ge Thobal Bisnupur si do ji kan tawri ba rekero na just like jam tara adi nun hari ba sing je cyber 40 mafam ni na even police chalaga phano phana matam da ju jam tara changam da ni si system je Manipur ji la ba ni okay
Sina mu oira kana di Manipur ki adu mara leje da maya mando dasa ta dri ne ba Tadri. okay mathang la dong la se ge oza pradip ta thamjani ni madu di singum basing si sai haidok ta ba maya mu su leitab ne ta to paisa jang sai ge sai 1 crore ga si yam na amount si yam saw da ba amount di ba target people du din sai mai bel no mu sara tanjari be mai bel sing ngari thaujari ba no mu il palising samwa satu sing tanjari ba sing target ten oira ga leire hai tare aduna governor na kano na akhoi ki government honara ga su so digital transaction ki mayam honara ga su technology ki knowledge si laitraga di maduda hen na sum torkara haibi ki singna basi lai sai haibi ba no da 52 lakhs transaction tar airport phai haibi se hoi media da labor laita lai ram su yai na khali but sigum se aware oira bra krai bote aware mathau tari ge haibi ni miyam da maro ni imai bill je di ma kai ma kai thela yam su tum tok da su na tawgal le hai tare na screen kena du ullaga jasang re ga haiba adugum ba mayam le duna Bashadi mai no mai lupa sanga khakting phang ba earning na du mai le da fraud to bi ga di maduna yam thamoi shok pa phiba mamdi lai do ni hai tare kamai thamini oja six ani ne ta se na ho kan usul laga me am da thak re hajal da budre pai le ro hero kan online chang dre mina ko chang gring sa hai technology le mina that na pot le kan ne as si si le re ro ka sai gi adam blatantly ai ma pesa pi re ding sa hai ga pi de khang de bija am da pi re tha ja ga di adu re ko le ta me khang ro ba adu di me awareness da asa ku player oi ta sina ta online pi na pi ho ke then bi ko di online spark lo no hai ta we me am sida okay na ta ka phone da magi ga receipt tu phang kan sida ka lo ni anda na te bi kan pu he pi he ro har ya bi ya sunga ya ro no na sigi awareness ma ko ya kana san do kum change ga ro online change har ga thal par mi ayo ai na khang si ate da khui som ne complaint to hum si so ta se ke da hana mamang thara da khui gi complaint to line le ma sana kan soi ma le check to bi phat la complaint to ya ga immediately action lo bon to kwa lo di hai sing si dan di bi bai da mai ma thok to hum to to da ga de wa asrai ni khang si khoi ai na khang ba sida nga ama hai ta ne sen london mai soi da mai phat chakhi ba ma soi ma ne ne complaint to wa ga ngai khoi mai ngai ya la ngai hele adu ga ga le bi hal phat hale fraud do ga do ne ba fraud ke kai no lambi that lambi du khangam ne lambi that bi la ya ba adu bi hal mi ka jang do na jang ko就没讲生意讲就不来都 confirmation 来phone 多少行李看的讲是的那这个 block 多少他们看的啊都一来呢还是弄拍的嘛不晓得很多人没到那会议是说 awareness 肯定很高了吧啊我头多讲的时候到底要还吧到这个人很多人在年还那个他们还不像嘛早说做说啊这个 online 的整的会议 मागी ट्रैफिक टू सबजान लेकर है कि ट्रैफिक ब्लॉक हों खंगे तीबम खंगे भी हम लाए बा अरे सी आई पी कर दिबो हरेगा पीस भी ना हाइदर दी तरह में ले अदु दी लोरी कम मुझे से सोन लोड समय तो आया रो या पी गेरा नदरना माने जीपे नदरगा कोई ऑनलाइन थी हेरगदी चंगबरी मोन हा चंगबी नथगा खोगी स्मार्ट साउंड बॉक्स का थंबदो साउंड बॉक्स हमें आई जो खोलक चेक तो वेना माइ तो नदरगदी कंफर्म तो नो हैना अदु हाइ तारे अदु सुंग चंग दे बेजंग हेरगदी अदु थाजर रोगदी उपाय लेतरे अदु चंग रे वी पोस्ट खोगी कनसदा इंटरनेट कनसदा ट्रैफिक सदा चंग हेरगदी ट्रैफिक दु थपे आइबा असि थपे आबा सि खोगी थटकदो कांगबुदसु अदु कंप्लेंट होमसु इलाइ लाइन थंबिबा आई गनो सोय रे चेक तो बियो थलगा ब्लॉक तो थमगा confirm to rogan ya de hai han to gan bi hado ado be ga sui as complaint to mo just when national cyber crime reporting portal na dum thokse ga lai complaint to hom se adu complaint to si mi khudi mun complaint to bo ya hai bagi capacity di oi de brina ba adu so lai han ba adu easily accessible han ba adu internet hang de khodi to rogan hai to sa me rogan na adu familiar right ba adu ilai lai na na kan phone to rogan hai su je oni bi har ye han laga mai nam block to ba kasi aru to ban te ta sing ha ga kubi amani number ya chala pitan ta lo ponte na yes digital payment ki makata bi minus khoi awareness am mai handle hen ba awareness level to na khoi cyber crime gi level kangu sum to kan that kani aro any pesal pa samga do su tani jor sum that kani aro hek araman to kangu thi do ni hai ba gi dandi gi so le regadi cyber crime to kangu do su any crime to kangu do kitang phore hadoina at crime is ru aro le thono ko store kani aro technological emergency ru di tanami le tare ke ma asiyam thole ha gi aro ko mai to ni amai ko mai thasike ma labi am phang regadi labi su thasike sigi technological emergency to do yaro ko to kan su ai je koram ga police ka ani si sum dana kan se da police le thoya de ba hai sing ta la mo thak le yang thok re mon hi yang thok da me dana kan se da ba amai to na adu gi technological emergency yaw ba yaw na sai pa za me am su le khangan ba si to ri ai aro ila ne thapi ai khangan ba talaga changar ga su mai ko changar su lo thok bi ai je so aran changbo ri lo thok ai ga se si phadar khamin na kan se da lo thok bu ji han ba hai ta le for se da ina hai pa ham chang ai ka ji chang ai no je
ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯠꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯠ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯗ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯃꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯖ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯩꯖꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯡꯗꯧ ꯇꯧꯔꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯩꯖꯜꯂ ꯄꯨꯈꯤꯗꯨꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯉꯁꯤ ꯇꯦꯟꯅ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯁ ꯃꯆꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯦꯁꯂꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ AI ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯦꯡꯉꯤꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯇꯛꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯅꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯃ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯡꯕ ꯇꯥꯟꯅꯩꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨ ꯐꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯕ ꯈꯪꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯗ ꯂꯣꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ 2000ꯁꯦ 2000ꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 65ꯀ 66ꯀ 65ꯁꯤꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯣꯔꯁ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗ ꯆꯤꯡꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯥꯏꯟꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯃꯤꯟꯁ any medium and there's something signed so that it can be used as evidence before the court aduni document haise sidai floor sida blood amakhak sam ama tabadu chu si floor si document ne adugi pot ne aduna tampering with computer source document gi manu chingi si ma adu pha taragadi maximum da sai ahum gi imprisonment aduga fine su 2 lakh ki fine pi ni ana sikha pham changi da lupa chawnga gi fraud toramba cheating toramba du fine gu la ani ga tahaladi mathang tawra roibo ko aska in tawi kumai tari thabak sine anda adagi computer related offenses na adade loina konjan ba yai koina mobile su computer ni na ko smartphone guys adu section 66 ni adu so 3 year adu ga mano fine ji heli maximum the 5 lakh rupees ki fine ana section 65 66 ni cover tawdoi ni ko ITA ki swice de lere adu ga masigi direct si cyber crime oijarga su sigi direct ma handle tawdoi si de ko ulu om lei magi law si khoi gi bharatiya nai sanitai sida loi laktoi ni ana sida aidi pakhatli si tawri si moy ama khak na ha ama khak na sum sanabe lakbo lupa chawnga khatan kanu taw si kada taw si natraga cham khatan kada taw si payment pi re yeng bi ko haidoi ne ba skin du de yawam doi ni app tu fake oi ba app am yawam ba natraga screenshot to ma ka tho utoi ne ba so ma ko ai khoi bok tum taw ba nang na tam thu ramina tha ikhang khang da mi ngak tan bom na te koi da di aduna khang da mi na ne to ko akhang mani taw ro si di aduna ain kham da masi akoina police na de rate ka taw he area khara masi organized crime oina taw ba taw da ba se ko check am changi ko si ai di organized crime ta tan palli kaino organized crime sigi karai define taw ga ha kan da section 113 of Bharatiya Nai Sanhita no Indian Penal Code cha sida 100 kano da 11 da tawi
soiren hai one ahum si ta taw si kaino kanda continuing unlawful activity ni mo ji continuing aktani aduga thep oi bi economic offense ha gadi scam gum kai gum sin khar chau thokre gambling ga tawri kholis loi chinga ka doi ni adu taw adagi di cyber crime sin mo de loi cover tawi cyber crime ki kano ma'am organized crime oi be taw do mo se acting in concert hai mi khong taw bu ya ro group om len gani acting in concert hai na ko amai taw um changi adu masi da khoina proof taw ngam ga di my death penalty pi bi ai organized crime pi ga soi ta pas ma khata gi or ga soi ta organized crime oi ta ba mathan da taw bu ya ro organized crime acting in concert hai mi khara moi gi common objective om da tawm ta na ko acting in concert taw ta ga death penalty nataga life imprisonment adu fine bok ta ma di not less than 10 lakh hai chaw re ba se adu Manipur organized crime se kaya pan gan de ba section ji nam ki kadai da no gurgaon go kadai no tawru du su akhoi hai bani police organized crime ko khar panjalu ne he na pan badi phai kon hapsan bi huai ba loktok ban lui ba aduna ai kham organized crime se khatun pan bi bam changi aduga organized crime si da shota mota taw ba sing sina petty organized crime koi organized crime macha lupa chawnga hura lupa sumba se hura adu su lu dong pirami maduna section 112 hojiki barte nai sane tagi aduna cheating tawgumba any other similar criminal act sing si aduna petty macha lupa chani ga sini macha chinga to mali karo ga natam lupa chani du kadoni aduda life death penalty pinu phakta ne badi ko sina petty organized crime da la ani moi sina akhoi gi 7 year maximum da 1 year di pirani imprisonment jail da hawai gumba kai gumba di sar ga jail da chahin di tare aduga sang abada sahi taret aduga madi fine di mana pide magistrate ki jurisdiction matuina laani ana fine ga aduna sima adagi di sidagi mu kharang sang laga na ek macha macha khai si ya marui ne khuza adai da hoi adagi ek mayam su lere ko adai da masai da sai thamjani di lupa sangwa khatang ni sing khaktan gi haraga su madu gi penalty di yam sauna lere hai tare sahi amado hawai cha badi compulsory oidre ni sahi tare up to 7 years paune ba masai da mari le bu authority na interested oida pona he thole ba lupa sangwa khaki na lising ani khaki ga na khanba lupa lakh amagi ni crore amagi ni haraga di samna ira finance bela du mayam gi di e di bok changkhel laga dai khai hai tare hai masi gum se aduna lupa sangwa gi organized crime ta sai petty organized crime hai da ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯐꯥꯎꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯝꯖꯁꯥ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯨꯏꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ 182 ꯀꯧꯋꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯅꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤꯇꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 400 ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ 318 ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯖꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ 2 year ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯟꯅꯗꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯦꯚꯤꯡ ꯄꯣꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ knowing it to be folk or intending to use it as genuine never asing nati maido nata gp jerang asing nati mana mayam da genuine utui ne ko adu ta ga sigi section 339 je pa ne ko pa bi ka ni ko mana hanubi ki dukan du natraga bisam chamba okto dai ba du utraga su magi mobile adu yawam taraga di adum phaba yare adu aina policing da yamna aware oilise adu ju maramakta ko freaking taw du da mobile check taw sum ba ji yawbra photo en ga yawbra ga yengum change adu yawam ba ji possession itself is punishable ne si police yam khangum change police kuma cyber crime unit adagi di khaga mayam ga thabak taw sini khangum change atoi section du di asing ba taw da di phaba yaroi an hojiki si even possession dang magi mobile da yawro mone hojiki photo namaga screenshot ama paisa hurana ba hojiki je adu yawro adu sigi section 339 je palaga phaba yare ana police kuma si am si crime je thing jaga di police kuma kai kuma si am khangum changi ira lai janda akoi si da policing si mathau tawi tawga su akoi na crime patrol ga yeng ba ko adu cid da ga yeng ba maina khara alert ore di ko khangi da huram ba ira khangponi huram ga si phana ko de la su phana taiga pul su tum ikang khangponi sali ku cha da tawi nature du da asi ayu mini di khangponi ba ada in khamal sigi section 339 only possessing that document that photograph that screenshot it says punishable in that app aduna sigi 339 si sima khangwa ja kale ai khamada dukan gum ga sidana khaga nappa summa sai taw si even masi app yawra masi bukta
Phaba yai under section 339 of the Indian Bharatiya Nai Sanita kind of chong chong ga thetpa thelaga huram tak ta to su yai ko hadan suma ka adagi 447 hedana akoi property mark ko mani mo counterfeit tawini mana adugi section ju lei aduna 447 ana ina sum chawrapam sum haijabani sila tab sote lerangani ko adana khamada si se hoji haibi do maina masi crime je khoina prevent tawchi haga di khoina akoi simplest way da yang ko mudi khang de khoina computer science ki kari forensic ki dudi ko jawain khang bani moi subject ne khoi di law ki section nung jang gi wari de adana transaction ji verify to bodi am ta ka le verify to di mo cha pe ko paisa ka pa ya ro ko thang pha ta nang paisa yo phi ge to ko ana verification sim ta ka le verification ji ko to wi ganu on spot khuda to wi ba adinga sai oza khoi gi ai oza man ta lak se ge oza na tham bi ren sai gi lottery gum ba kai gum ba de gi organize ba ha ga ti object si hausi gum ji gambling gum si am to gambling si lo na yaram do ti man de ado ban si license ka lo to ba la gambling hausi gum ba de gi sam khoi gi kano sana ba cards playing ga mayam to je sin maram ka na si je mayam khar group khar punjal laga dum online gambling si dum tawri hai tare masigum da di kari lo na ya ba ya da tu ngam ka da masigum ba si ta sei na Manipur gi paisa mayam ni kana mi su train out to ba si dum torong ni khali kari wa hum thabi swai de ja sigi matang se chamdom na haiju ge Uji gambling to ba hausi to ba si a kind of cyber war maklam moi ra ne yes cyber war hoi hana di covid ki matam da biological war to re aduga khoina ji cyber to re je directly war to ding am the country ma ga ayam bana gambling gi application adigi loan application mayam ma thoi ko fraud to ja ba hari bang application mayam je kanana develop to no hai China government ai develop to mak ne ai khoina any China gi application ama bu sin ta ba even China gi mobile war ai data se lot backup law half yearly natra quarterly China government da submit to godam ne moi gi official website directly clearly mention to le if we somebody use Chinese product electronic item or banking application any kind of application si mem sinata di makhoina ai gi mobile system da yaw information me am ja backup law raga China government da half yearly natra quarterly submit to godam ni have ja China government gi official website da clearly mention to raga lai aduna China gi application mayam si dagi na thaina ba dagi ngasai hangbi question dugi matung in su UPI form mayam thoi bising gi list of application khangdong na ba aikhoina RBI gi website changa ga list of application khangba ya UPI karam bana trusted application no adi karam bana fraud no haibin ching mayam che RBI gi website changa ga aikhoina list of application je easily find out to su ya aduga acheng moina di rule no yeng tar di Indian law gi matung in Indian context ta khoi gi gambling to ba adagi hausi sanaba mobile gi through da sigum se legally to ba budi ya banate even han ba gambling hok pada mobile legend India da hoy ko China develop to bani mobile legend ha game che but China kanam sana de but India launch to gi why adagi American na PUBG ha na game am lai PUBG se to India launch to si khuthang da communicate to na raga fraud mem to ri link tha raga anga ma chai sana bani na khangda badagi link to click to re click to dagi magi mobile compromise to raga mobile de karam payment gateway jawri khangdok da wari sana horani digital areas hai tar wari sana horaga this wari sana horaga sa angang je pangda halani misuse to birani social engineering techniques sina raga sa ikaim khangda da mi ja amon apang busi bani sigi apang busi be khushi se amna literate person educated person sing am oigale yes educated person hai tare hoi worldwide katom jing bio case study jing bio even kanoda Ahmedabad handak talking ai sar na habibi do screenshot oi so to we laptop ama laina matam da ki shopping complex to laga screenshot te lupa near 67000 GP tawrena GP gi khuthang da ko so to ni ma chakhre chakhib de gi amuna mi ma sa khangor me na mu phai handa kuidri last kano gi March tha do phai aduga Kashmir su chamana ngai digital areas to da tori posina mu ngasai mi do officer saba CBI saba adai natraga police ke officer DGP ADGP saraga nampu da paisa tan na ba adai return do ba ki han ba video calling gi khuthang da thi tora paisa ta le adu ngasai application me am ju sina bagi kana busulai kana dabsulai adu me am ju sina ba dagi inkhalai ba generation wise pura downgrade to ne mindset aduna sigi me am ji ai gi motari family sing da chu adigi ban parents sing da chu aina as awareness on hiding ba highway ta gadi any angang sing da nongan badi nimita ba phone jing ala thamba je time ma frame to raga sembi ba aduga magi mobile phone du da jaw parental control haina setting da jaw jai ba parenting control je off to bi on to ma ta ri kan ka ai man on to bani ba on to bani na phari ne ba on to ta ga ma na sina gi ba history me yam do kano gi magi data do record of the su yaw ga le ba the quite probably on to bani the quite different
mobile sida on tor matung da angang dun kari scenery kadori admangon de access to ya ba ya da ba sigi possibility me am je masagi account lo shem je even iphone ogira adagi android ogira to ba ya si shem bata di ekon any kind of case like ba any kind of cyber fraud thok pa si bagi link me am je kamai thok kibano kai de hor kibano gaming da gen wai sana da hor kibra haibna tingo me am je si su yem ba ya aduga application ki khutang da legally budi yadre sana ba khot patori me am je akoi na khoi gi team ma semaga network sing je kai di suppose ai thobal de gen host tor matung da to ba state ki mam jarak tuini jarak pasida sai game ji kana develop tori no karba country ki no hai ba je si khang do ma thau ta ban cyber fraud to da hojik manipur ma sa am jawre maitai macha akhoi language ti khangdaba hanadi maroi na target tor me che atopa state for example UP gumba Delhi gumba South India gumba yam target tor me cyber fraud che abi North East India la amni North East India ki kano jing je praja mayam hai tare ko mayam jam innocent oi de trust wadi yam thui adi ke no ma hai ba yam trust to yam thu ba sina mara mo fraud to yam nungai aduna khoi gi maitai macha so su Assamese bo ju North East 7sisters de lai ba mi ji to hire to raga call tawraga moi je bisus taw pusan leba pusin dana ba victim wagi bata rasu UPI gi khuthang do ji ano bangarang loss to gudi matung ine hajarake wagi bata rasu any ekuna scenario ba trusted application sing dadi masagi UPI dugi setting da sangbi raga setting du da help hain option am jauni ba help dugi manung du da kamai report tawada ge haibu du option jawer adu khara yengbi mathau tai adu dugi chart ngai san hai digi chart to ma se maga dukan khetbi beja jana mandatory oi police kaktana control to chung ngamo aiba aina soidna public da payment tawre payment tor matung da sidi fraud ni hand last khalak ko na gyan tarak pa ji maximum for human psychologically nena ta di 30 minutes mukti sangi 30 minutes po manung da di ai khang ne ai ni payment to gi fraud ni hai ji khang ngame ba aduna within 3 hours ki manung da akoina ji ki thoi ba fraud che report ho ba tar ba adu eta paisa phang bangam bai chances lai labi du lai ri traffic lai ba maximum 3 days maximum 3 days 3 days sida mana fraud chi oigra ma victim oigra ba mana bank te report over natraga 1930 cybercrime gov.in website sudah su to yai ko report over ja atopa mana national moi gi cybercrime committee moi to ana khoi number lai 1930 sida any kind of financial fraud ko mayam se call to report over ya dui ni ba sida RBI su support to ba yes within 3 days to kita ari paisa di huge amount oi banina atopa ba da mangu transfer to dini ba transfer to matam khar sangi ba matam sangba matam do gi manung du da akoina complaint to hobata ari 1930 da na nearest police station da report to hobata ari ngasai gi akoina payment to riba gateway na traga account do deep freeze to ya okay freeze to kita ari paisa du sat pa ngamaroi aduna ko paisa recover to ngambai chances su lai ba ade public ne jam waja bam su lai ji lupa lising manga oi gira tara oi kun oi gira fraud or matung da police report ore police ne responsible obi de hai si lauda po se akoina report to ya ba amai me am lai ba live cases on hajara ke koi Guwahati airport ta koi CISF ki officer ne ma se adu ma se kanoni inspector level ni magi yum sida koi bank gi credit card amalak pa bank sina koi Punjab National Bank gi kanoni credit card ni lai se adu mangon hek deliver to man request to balai tie deliver hek to matam da delivery boy din OTP am lawe delivery successfully delivered to rehana si OTP si my system da hek hapamaka asagi magi details me abdu hana processing du khang boloi gre system do auto generate to system do the legitimate website am da hapa thamgra ban ID transaction to no damak da magi account gi turan after nearly 15 minutes later 9 lakh ka khi bane police report to police responsible pb de kha taruk le report pb de ado gi step by step to police ne report to action lo bi da tar chu next level ka report to ya ge have gi policy ju khang mathau ta okay ado have you sigi policy ji kamai khang dino hai ta di akoina follow up the police ta han lo di ni ko first aina ngai 3 days hai je 3 days to the report to ho ta di pesa phang bi ja bi chance lai second point 3 days tagina 7 days 7 days possible akoina fraud to oiraga seize to raba natraga account freeze to banang ho raba adu su pesa phang ni ba bank na responsible lobby draba bank su report of dini ko police ni responsible lobby draba lobby data ding sai transaction chakir paisa do up to 50,000 pawdi agi account da lakh paja gi pambai le RBI gi website da clearly mention ta hoiba paisa se 7 days ki phone manung da fraud to gi tar di matam chana report to bi ba tar di
the bank should refund the money haina information lay bank na responsible lo video Manipur gum da khangore mata gum public the misuse to biba si misuse to baji Manipur da khara hen bra khali even I to visit tawre bank mayam ama sir right to khanga su phungok to express to ba praja mayam su le haida express to da plus fraud chi thola matung da khoina report to bi da praja mayam jina hoji por all over India the 59% di report to bi UPI fraud to ije digitalized ta khon digitalized lak pa dagi khoina cashless ta pay to bugi fraud ja ti am thon ti no ma da 5000 thoi ha ya thoi myam che moina report to bi de ba khoi receipt to 51% khak ta ne ba aduna police ka bank ka responsible lo da tar di khoi RBI gi khoi RBI ombudsman haina khoi group om lai ri ba ombudsman team che report to matam da khoi na paisa 100% refund lo ja bagi pambri lai adu khoi mail tha matam da first target cha police ka bank responsible lo da tar di next level che general manager of the bank sida mail tha bi ba pone responsible lo da tar di RBI gi mathak ta ombudsman hai group se tha matam da mai paisa do as a compensation on lak pa ja bi chances so lai okay ai mathai round dong lak